Kedamtang aruni phaikre ke thomarni diphu manjaga chelenga towar mail plialong kedo BJP karbiang long asai hemalong kangdang amai ke pado ponahut APCC akongchun bang Dr. Mongwe Rongpiapat BJP Assam Pradesh amai phu Bhabesh Kalita Ridengpen BJP Asongalong kedengpon Kedamtang aruni phaikre ke thomarni analopor phaikre hini malom diphu manjaga chelenga towar mail plialong kedo BJP karbiang long asai hemalong kangdang amai ke pado ponahut APCC के कोंगचुन बांग डॉक्टर मोंगवे रोंगपियाफाट BJP Assam Pradesh amaipu Bhabesh Kalita Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangatung Ari Dengpensi Arona Tangpen BJP Asongalong Dengpon Bangso ahu Dr. Mongwe Rongpi pen Pherangke atuma phanang kapachini dun atengke Bharat Prime Minister Narendra Modi ke Japon penajok Bharat angkang pialong kacheng thorasai dopiglo Lapen Karbiang long along sitame Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Kija Kimisen Penajok Pinang An Kaching Thurason Hekpon Longlo Lason Thak Thaksi Assam Angkang Pialong Sitame Assam CM Kiklem Kidam Kimisen Hekpon Longsi Nilita An Sose Kachirap Dunji Apha Ning Kehang Ajoksi BJP Asongalong Chepa Ogdun Lopusi Nimje Council under the able leadership of Dr. Tuliram Ronghang CM Kehai Istame Development Dolo Lason Thotsi Assam Ahawar district in Pustame under the able leadership of young, energetic, dynamic Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke hai istame claim piklo kam haita development da claim piklo la silhai theglongsi nili banke BJP ini join dun lo la pen la so development is a part manji bansi nili rat farman ke matha si nili banke da join dun Bangso amai long Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Bhabesh Kalita Maipu BJP Assam Pradesh Longki Timung Speaker Karbiang Autonomous Council Dhon Singh Teron Amaipu BJP EKADC VK Gupta Probhari Karbiang Long Nandita Garlosa Saha Probhari Karbiang Long Horen Singh Be MP Lapen Penang An Songjapo Atung Chitong Dunsi Bangso Amai Mesen Pen Pichun Ponlo Ticket ki pipe ke lake state BJP president lapen core committee tumsi labangke decision ke niko labange nili ye thana kuthai ave seta nang liga chise ke dolo sar nili la mo benge cheta na san nili to besi nang le to be jo si le 10 baje api lapen to dabange nili tak join nang koklo lasi nili nili pen camera pet abangku bangki leader dumpen nili chingwai porlong lelang lasi chingwai pensi la so decision acha sar ne jonse nang le thori pe kona na consensus se thor lalu lasi la mo benge cheta na san nili la nili pen camera pet tumha nili first opinion and the pisi nili that's the me mo pachini thikona News Report Karbiang Long Live